ครับผมและผู้ชนะนะครับบายซัมชันลูมิโนดิยับล้อเพียงกันครับผมขอเชิญนะครับครูดาบน้อยและประธานศึกษานะครับมาชิมาการต่อสู้แห่งภาษาAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbar sekalian, kali ini Bang Zin mengupload video pertama kali visi petarung MMA di Thailand, khususnya pencak silat melawan Muay Thai. Jadi video yang kemarin itu video yang dia kalah, dan sekarang ini adalah video yang dia pertama kali main kemudian menang, kemudian dia main lagi. Nah, itu adalah video yang kedua. Jadi bagaimana pertarungan si petarung pencak silatnya turun ke MMA. Jadi ya komplit pakai baju, masih pakai baju pencak silat, dan ciri khas silatnya masih ada di sana. Jadi berikut videonya, selamat menyaksikan. Wacah.
เป็นชุดดำอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่มีครับตอนนี้ถือว่าใส่ทับกันเยอะกดไปทั้งคู่ถือว่าถึงขึ้นมาได้เราบอกว่าผู้ชนะนะครับลายซัมชันดูวินเนอร์ฮิลเดี๋ยวรอเพียงนะครับผมขอเชิญนะครับครูดับทางรับการศึกษานะครับมาชิมาการต่อสู้แห่งภาษาอังกฤษนะครับมอบเกียรติให้แก่ผู้ชนะทั้งสองครับผมอย่างน้อยก็ชนะจากเราเท่งหน้าของผู้ชนะครับผมให้เสียงปรบมือกับนักสู้สองทุกคนถ่ายรูปหน่อยต่อดีมากคุณเยี่ยมคุณเยี่ยมเดี๋ยวต่อไปจะต่อคู่ที่16แล้วก็จะเป็นการชิงแชมป์ของแต่ละรุ่นแล้วครับผม menonton ataupun mencari channel review film, kalian bisa ke ini Bang Zi baru buat channel juga namanya Bang Razi. Bang Razi ada di bawah sini ya. Bang Razi itu nama anaknya Bang Zi, anak pertama. Jadi di situ akan membahas review-review film terbaru, terhangat, yang lama juga nggak apa-apa sih kan. Kalau kalian suka nonton film yang nggak lama-lama ya, bisa nonton film 2 jam, 1 jam itu dirangkum dalam 20 menit, 15 menit, kalian bisa kunjungi nih channel baru Bang Zi khusus untuk review film, karena nanti takutnya Bang Zi masukin di Bang Zi ini yang itu mengganggu stabilitas per YouTubean di channel Bang Zi ya, karena itu bukan review film sebenarnya. Tapi ya udahlah, itu sudah beberapa video review film di channel Bang Zi, dan sekarang kita khususkan di Bang Razi. Bagi baru sekalian yang suka nonton film dan nggak mau ribet, silahkan berkunjung ke channel ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.